Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni Pauling ti limabas lakay, nakitam ti imot na anak kasupaw. Ay nawaw, pakibya nga mo't amin bakit? Payam at lumabas dita. Man ano ka kuma? Nakita lakay, mangga manun. Ay nawaw. Aginaw sanday tanga ubeng. Aginaw mo na sasawang bakit? Awang mo't nakita kanyaw awid na dito boarding house. Sa maysa, agbasbasa pa ita ubeng bakit? 20 na pailaeng. Ay nalakay, anyat amom, no iso tinangidanon iti bagi na iti ayan tinubyo na. Anya klase ti paragpampanunot dahi ta bakit? Kita lakay, agik katuman dahi ta. Idi pa'y napalabas nga aldaw amakitkitak ti mangga ngayaw awid na. Paborito na siguro mo't ati mangga. Aginaw ko naman. Rimwar kan sa manan, Pauline. Ay, wala na Mercy. Ada classic ita. Kasta ka day. Ay nawaw. Apay kasta ti panangkita yu iti tiyan ko nana. Ada ka di parikot? Ay kwa. Ay awan mo. Magustuak ti blouse mo basang. Naggapo iti ukay nana. No kayat yu, sumurot kayo kanyak inton maminsan, tag-ukay-ukay tayo. No awan ti aramidak Okay. Agpakadak nga rudan nana, amangan numaladawak iti classic. Umayak man, Mari Merce. Agtugaw ka, Maray. Agsingir ka di iti abang. Wen, ada ka din kwartayo. Adda, Maray. Adda tinaipaw iti anak ka. Ay, gayam. Adday pagakken ka. Adda ngamin ka madlaw ko iti balasang aborder maw. Anya day tamadlaw mo, Mare? Aginaw sa mutan. Anya? Namin ano anakitak ti mangga ngay nyawid na. Kasalo ko mamapasamak day ta. Kat awan ka numat nobyo na. Amangan no adda ilimlimad na, Maray. Anya? Agsipot-sipot ka, Maray. Kano adda ti kuntak mo iti kabagyan day ta Pauline. Awaga mo, ipakaamom kadakwada, Maray. Narigat no si kati mapabasaw no pod no nga aginawon day ta border maw. Unay kan bakit? Sugsugan pa ila ang tilandli di tayo. May mayat lata no maamwan ti pamilya ni Pauline ti may papan iti panaginaw na. Sigurado ka kadeng nga aginaw di ubeng? Amok no aginaw ti may sa babae. Tababae akme, lakay. Agbibirok kay ti gulo. Sa maysa, ditaw ingag nanaod. Kasanula nga no panunutan dagiti kabagyan na asaan abinantayan ti landlady na isoan na sikugan. Nay, isumit ta sumungad. Nagadumanan ti protas ngay nyawid na. Ay, kunak tumot kun ka. Aginaw day ta babae lakay. Mano nga aldawon tinapalabas. Sipod ko na mga aginaw ni Pauline bakit. Awan mo't ti madlaw ko king kuwana. Ay nawaw, di mo ka di makita.
Kas lalumukluk magmulaang. Kasla saan may? Lumulumag nga raw. Malaway na lumuklukmag, nulumuklukmag. Anya ko malta. Dagas ay ti lumukmag. Masikaw iso alumulukmag. Madlaw mag. Wala, ibagam no di, masikog, agi-inaw. Agpudno ka man kanya. Insecure kan samot iti day ta Pauline, iso akasta ka. Kahit mo sa mga ibabay niya tao, ha? Insecure mo ta sasawam si Katune. Ha? Saan apulaos? Anya di arambidam dito'y balay, Mari Mercy. Ada ka di parikot iti pagababangan niyo? Nangag ngagsarsarwan ni Pauline, Maray. Ay, nawaw. Talaga masikugan day ta. Anya ngay, inawagam ka day ti pamilya na. Ay, saan, Mari? Diyak kaya ti makibiyang. Kasanaw no si katipabasulan ti pamilya na, Maray. Nakitak nga raud, madlaw nga aginaw. Ay saus, no di mo kayat ti mangidanon kadakwada. Itad mo tinamber ti kabagyan na kanya, ta siya kung ti mangitawag kadakwada. Ay, nawaw. Di ka mabutang, Mare? Kayat kulaang ti makatulong, Maray. Kaasi mo, dagiti mang papaadal kenkwana no bilang laeng. Kasano no saan gayam apod no amasikog, Mare? Ay nawaw, sigurado akong itinakitak, Maray. Ado ti kankanan na amangga, kanangag ko ang nagsarwa. Naminano ang nagsarwa, Mare? Naminsan lang. Sikakit di mat. Ang mga nunayra na laang mat, ah? Ay sos, itad mo kedi tinamber da kanya, ta siya kung ti mangibaga no mabuteng ka. Imawagak, tada na patag nga ibagak. Asino ka di daytoy aya? Siyak ni Mercey, ti kadwa ni Pauline nga gababang. Apa yan nana? Adda ka di dakas ana pasama kiti kapsat ko? Kit-kitaat nga may dagiti garaw na. Madlaw nga aginaw. Nagado ti mangga nga inyawid na iti naminsan. Anya? Saan lang adayta? Nangagkupay ang nagsarwa. Ay, saan na mabalin ang mapasamak dayta? Agad-adal pa'y laang ti kapsat ko. Imbagakan ka tapno amaw. Amangan kunak numabutang laang nga agpudno kada kayaw. Hello, Manang Nemya? Sa dino ti ayan mo? Adar aramidon mi dito'y pagadalan, Manang. Apay ka di? Anyat orasan, ngam awan pa'y ti kunam nga agawid ka? Sa dino ti ayan mo, ay, Manang? Adda ak dito'y boarding house mo. Agawid ka numalpas der aramidan nyo. Tagsarita ta. Saan ka maawatan, Manang? Agong ungat ka ka di? Awanan ti adu sa lutsod. Agawid ka ket din no awanan ti aramidam kita. Tanapatid ti pagsaritaan ta. Auwan, Manang. 30 minutes lang. Ada akong dita. Adda ti balasang di tarwar. Sino na dyan? Nalabay nga iso ti kabsat ni Pauline lakay. Ay, nawaw. No kasta, talaga nga inawagam. Una, tapno bisitaan na ti kabsat na nga ginaw. Ay, na Mercy ya. Agpakalaing kamalaing. May mayatan ti makasigurado lakay. Kasanaw, no saan gaya mamasikog ni Pauline. Di si kamo lang tinakababain. Kasanaw, nupod no amasikaw. Yak amuking ka, bakit? Ipilit mo tamong. Di mo matimpakpakaam mo nga umay kagaya, Manang Nemya. Apayakas tati kawis mo. Ha? Da ka di parikot iti blouse ko, Manang? Umasidag ka man kanya. Ay, nawaw. Apay ti tiyan ko, Manang. Agpudno ka man kanya. Masikog ka kadi. Anya? Adda nang idanon kanyak nga aginaw ka kano. Aginaw? Sa anak nga aginaw, Manang.
Kasano ko mamapasamak dayta katawan tupay nobyo? Ado ka no ti inyawid mo amangga iti na minsan. Anya kay lakit din ay manang. Gapu tamang mangan iti mangga, aginaw adagusan. Dila mabali na kayat ko laeng ti mangga. Sa anak amaki ang angaw ka. Ay namanang, no saan kay amamati kanyak, ipa-check up naklatan tap numalpasan ti saritaan. No asino matinang idandanon kada kayo amasikugak Ita, mamatikan kanyak manang. Sana ka masikug kunak tumat. Ay naapo, day tabakit apadam nga agab-abang. Ni Nana Mercy? Wen, imawag idi na minsan, takuna na nga aginaw ka kano. Di mo patpat yan dayta, bakit manang? Insecure laang siguro dayta. Insecure kan ka? Wen, amom ka di? No kasta lumabasak iti batog da? Agsirip-sirip iti tawa manang. Ay, kasta unay ti danag ko ading ko. Kunaklakit din no masikog ka. Awanin ano kasta ti mapasamak. Kasanon ti panagadal mo. Santo ang mapasamak dayta manang. Nobyon to pa'y katawan. Dayta agsikog tukit din. Kuna laki day no iyawid dan day taapawlay. Saan mo gayam? Ay nawa, apay ay anapudot ti daram ken Paulen. Sa anak a komportable iti kinaadana ditaw, lakay. Sipod na gabang ditaw, awanon ti tal na ti biyagkaw. Insecure ka siguro manen, tanapintas di ubeng. Anya ti ko namtone, napintas day taapawlay iti imatang mag Di mo ikanitida ka sa kay papa ng timbagak bakay. Kunak to mga may tunay. Yay, inaw. Gusto ti atap ka. Dali magda pa naggusto miti day tapawlain. Wanan kay ti baing. Isukat na kiday ni ti ububaing. Saan akas tabakar? Ay ayatin ka, promise. Apay ko mga iswat ka ngay. Di ka nagpalawag. Nangagkutimbagam. Napintas ni Pauline ni ti matang mo. Ay, nagsakit launay ti riknak no amom lang. Mabalin ka di ang makasarita ni Nana Mercy, tata. Nakaturog pa lang ni nanam. Balasan ka. Anya ko matibag ang kinkuan ha? Ibagbaga na ka nung amin nga aginawak, tata. Kaya't ko lang alaw-lawagan ti amin kan kuana. Among balasan ko. Insecure lang ni nanam kin ka. Ha? Leta ti pudlaw. Among kasi. Kastao na iti sangit na itirabe. Iti anya makagapo, tata. Ipagarup na nga ben nga adda ti panaggusto kin ka. Imposible man mapasamak na dyan. Nga ben, kasla apo ko kan no tutuusan. Kan napudnuak ita asawa kanya. Day talaang gayam ti makagapo, tata. Wain balasan ko. Adda ko matikayat ko akid dawon king ka. Anya day tata. Tulungan ako mga agplano iti surprise para kininanam. Barang maikat man ti kina-insecure na. Day talagayam, tata. Basic day ta kanyak. Tulungan kayo, tata. Ay nawang, bigbigatan na napulot ti hulong bakit. Ti ko nam kaday katjak nakita amayat ti isem yaw kin ni Paula ni ti tunggal maysa Anya kalaki di mo tag. Apayakas ta katunay. Iga po ta kurat-rat na taaw. Isukat na kaon. Mamin, ano ka di nga ibakaking ka? Asaan ka nga isukat? Bakit? Para kanya. Sikat ka pipintasan. Amaw kay bagbagam lang day tatapno sana masaktan tiriknak. Umay ka mang di dito. Tara ko pang kabakit. Basta, nasakit lang ta tinagam ko kan ka. Awan ti pagtanagam. Bakit? Si kalaan ti babae ti biyag ko. No para kanya.
Nakimpintas ka ngam ni Pauline. No andaman tinaisawang ko, adi mo nagustuhan. Pasensyakan bakit ha? Awan, tintinsyon ko asaktan tirik na. Saan ka no matgayam amasikog ni Pauline Mari Mercy? Mare, mangmanggagnak ka de, ha? Anya nga minanti ko na, Maray. Ne, apa yan, Mare? Agsasadot ka, mat. Ay, tsaka mo daramidag, Maray. Ay, nawaw. Anya tinapasama kaya? Nito ni Maray, mga no isukat na ko ni Tio Bobeng. Nakitak no kasano nga isaman kan kitaan na day jaya pahulay na. Anya? Nakaikan bakit kayon, Mare? Numapasamak day ta. Ay, tsaka mo, Maray. Mga numabagtitak pa ikit day. Di mo itulok, Mare. Labana, Mare. Ang manya nga ron ti Maramidak. No agbirok matan nito ni Tio Bobeng nga miti siya. Sika talaga, Mare. Kumporme man ti mapampanunot mo. Awan ka di ti aramidan yo ita, Nana? Apay ko ma. Mapanta ko maag-ukay-ukay, Nana. Ilibre kayo. Ay saan basang? Italaang mat, Nana. Pagbigyan da kumamatan, Sumurot ka din bakit? Amukad, mahilig ka mo lang iti ukay-ukay. Anya ngay, Nana. Ay, sige. Sumurotak nga raw. Mabiit laang tasukatak ti chinilas ka. Daytoy pa'y, Nana, masiguradok abagay yu ti kastoy abistida. Sabong-sabungan. Dakal samot. Adamot talina, Nana. Mabalin na may adjust. Ay, sigurado ka kadi abagay ko ti kastoy akawas. Wen, Nana. Bagay mula unay. Adda mainlab ni Tata Tony kan ka. No kasta ti kawas mo, Nana. Mala, mabiit lang nga raw taipilyan kamot iti bestidam na kong. Ay nawaw, nakaof mo ti silaw. Addan samo na panan ni tatam. No apay ngamin anarabyan ta. Amang ano na panlaang gimatang, Nana. Sapay awan ti susay. Padasan taloktan, Nana. Amang ano saan nga inkandado ni Tata? No inkandado na nga. Sana parikot dahi ta, Nana. Mabalin niyo ti agistan ba iti silid ko? Ay na, agyaman aklaunay, Pauline. Agyaman iti kinaimbag mo kanyak. Uray kas di tinaaramidak ken ka. Surprise! Happy anniversary! Bakit? Nagado amak-makan lakay. Sabong para king ka bakit? I love you. Si kalaeng, ti kapipintasan a babae iti imatang ko, bakit? Ay na, agyaman aklaunay lakay. Di ko ram siguro kay nalipatak ti anniversary niya. Ang asino nga'y tinagpatulungam. Asino kumapay nga? Ni Pauline, Naggasat kayo launay ka ni Tata Tony, Nana Mercy. Happy anniversary ka na kayo, adwa. Awan ti sabali ang may bagak, no di kahat. Sapay lang kumatagtul-tuloy ti ragsak yo, adwa. Ay nagyaman aklaunay nakaw. Maragsa ka naklaunay iti kastaan na ibagam. Agyaman nak iti surprise mo, lakay. awan kanyaman na bakit? Pang-aasim ha. Tapos dokuman ti silos, way.
Si kalaang ti babae iti biyag ko. Di ka agbaling nga insecure iti sa bali a babae. Ngamin, napintas ka ba kay? Awanen ti daduma a maibagak, no di agyaman launay lakay. Agyamanak iti panagayat kan panakaawat mo. Ay atin ka unay lakay. Malalala, hustong ti drama. Iglabi mo ti sila maturog ng bakat. Narigat yung mapuyatan. Ay, nawaw! Di ka agong ungat no selosa kan insecure ni bakat mo. Palawa ang paikit di ti panakaawat mo. Ag panunot ka iti wagas tap no mapunas dagiti negatibo nga adda iti panunot na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.